iki gihe Fizo nakeneye Sadbi nanjye nabo nkeneye Fizo. Mimi ni mwanamuziki wa East African Music, ndiyo sina value nyumbani kwangu kwa sababu Warundi wakunipa value. Makampuni kama hizi hazikumpa Fariaz value. Makampuni kama hizi hazikumpa Kidumu value. Sasa mimi napigana ili zinipe value. Nikipata value basi watoto wengine wako nyuma yangu watapata value. Brother, arenze 80 huko ibikorwa tuzokora birarenze ayo mafaranga, birenze ni miliyoni 200 cyangwa 300. Ni kibazo cy'umwanya gusa cyo kumenya ati umwanya ndi kutukira. Okay. Landry promotion. I think Crown is singer. Jewe Sadbi narakoze cyane imyaka myinshi kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu kugira ngo muzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu mutere imbere, mutere intambwe. Yego ndashobora kuyatora ayatwara mu rugo nasangira na Mariam na Mama Leila na mama n'umuryango na Kent tukiteza imbere. Ariko dufite inshingano twihaye guteza imbere umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi ni w'Abarundi, si uwanje jenyine. Rero ko tumaze imyaka twifuza yuko turonka aba investisseur mu muziki bashiramo amafaranga menshi 80 miliyoni gani make ntiyongira Sadbi International. Bishoboka aba investisseur ngabo baraje ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor Sadbi ndakeneye brand ambassador ushaka ngaho nanjye Sadbi kwishuri mu mahera teza imbere ibikorwa byanjye kugira ngo amarira y'Abarundi yafite naho nzova nk'iyi ndaturuze nijya modoka yanjye akazi nuko meze neza ndarya nkabyuka nkaryama n'ibindi of course yeah. Rero ndavuga nti reka tuvugire abandi dukore igikorwa cyo kuinvestisa mu muziki w'Uburundi kuko nduze valeur ami prozo duga valeur bigi aduge valeur n'abandi tuduge valeur tuduze agaciro ku muziki w'Uburundi kandi ndizera yuko bizokunda mu gihe iki gikorwa ntagishize mu maboko yanje ku nyungu zanje na management na family yanje ahubwo nagishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange. Nukuvuga yuko no musi dufise investisseur ashaka kuduhuza collabo na Diamond, ashaka kuduhuza collabo na Chris Brown, why not? Ashaka kuduhuza n'abaririmbyi benshi muri East Africa. Sicyo mukeneye none, cyo dukeneye. Bon, why not? Yarabaye ariko reka mbe honest muri iki gihe Fizo nakeneye Sadbi nanjye nabo nkeneye Fizo. Dukeneye abanda hariya batuzanira fan base. Ibyo tuzobigira kabugenzi kugira ngo tubashire hamwe mwebwe mu nimbira ibindi bitaka gasanga amaro. Ibyo kuno mwanya dukeneye kuba plus ejo mwo kimenya. Rero bibe nkako mudushirikire muri iki gikorwa. Reko za miliyoni 80 nashize kuzijya jenyene nashize ko duteze imbere mu muziki w'Uburundi muri rusange. Ubwo ikindi kibazo dukiye mwamagije Sadbi sikabyuka byabaye byinshi ubwo ndakora byabaye byinshi ngo ishuri
nagishiye byose muri rusange ndashobora kukivuga ikintu jewe ndasinya na Crown. Hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe. Urumva hari amadeta yavuze ko tutovugira ngaho yose nkuko yaba, ariko nibashira kwishyura kuri iki kibazo nawe nyine atake lui nta kibazo, ariko kuri kote yanje ndi mu kazi. Yababwiye Sadbi inyishu niyo nyene. Alan wa Indundi da kwishyure ikibazo cyawe. Ego dusegura mu nyinshi zajyanye mu buryo bwo gusohoka muri kino gihe, imyaka iragenda ntidufise nizo gusohora indirimbo ngo nojya harya abasore ata strategy hari. Strategy yo yose ikeneye amafaranga, ariko muharure yuko kuva uno munsi mvuye ngaha muharure ku mezi 3 collab kandi mutazibonye byose mubatse, kuko ni igikorwa iyaba management yanje, iyaba maison dukorana nk'aba investisseur banje, ko nabemereye kuba brand ambassador, banyemerera kuba investor. Twese turashaka ku muziki w'u Burundi utera intambwe, ari nacyo gituma Boss Apollinaire yashimye gufata Sadbi nk'akarorero kugira ngo abashe no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange. No kuvuga ibi bikorwa biko biraba biri ku bushake bw'umwene gihugu akunda igihugu ciwe, kuko ni kenshi twakoze for nothing, ariko kuba umuntu yo kwemera ko investisa 60 million kuduga angahe ibintu zari bwabone ngaha tuvyemeranye. Harimo gukunda igihugu, gukunda umwana w'igihugu, hama hakaza promotion y'ibinyobwa y'amaproduct. No kuvuga yuko twitege ko ibintu bigiye guhinduka, kuko hari abantu bagiye imbere barahaguruka baravuga bati reka dushikire aba bana b'igihugu nabo baduteze imbere, tubateze imbere. Ikintu cyumvikana kandi buri wese agomba kumva. Okay, kuri Alan twahejeje ibya nawe yabajije ikibazo cya Malo ashika mwisa mbere bakavuga mu bishaka za kula bakazi guha ama aizo makaje nyaki zikacha bitangura kukwama no seri byo kwandije iyi contract yakaze ko sinko na ego rero iyo mukorana n'umuntu ntashikana amasezerano urahagarika. Ni ukuvuga ko ikintu kidashitse cyavugiwe ku masezerano turahagarika, nzaba mfise uburenganzira bwo guhagarika. Aho ntabwo bariko nasubiyemo ni umuntu ariko arakora iki gikorwa, harimo no kubakunda umuziki w'u Burundi, igihugu namwese tu, okay, kugira ngo tubashe gutera imbere. Satera imbere na media ziratera imbere, ndaza nkari kori nkari Afrique de promotion, ibyo bintu byose ibintu nashikanye imbere ntigeza kuri Afrique de promotion. Aba media radufashije imyaka myinshi, ariko now nashobora gutangura nanje kuza nkavuga nti nakamfasha akazi dukorana uko. So kuri icyo kibazo nacishuye ama ikindi sante. Diamond ni msanii mzuri, lakini kwa hivi namuwaza sana Wizkid ya. Sasa kwa East Africa nikipata management nzuri nitakuwa na mimi nitaingia competition, nita compete na wasanii wa East Africa, Diamond ikiwemo, but I need to break Diamond. Yeah. Kwa hiyo tutegemee kwa mwaka wa kwanza tutegemee collab na Diamond. Yeah. Nimekwambia nawaza sana Wizkid. Yeah, ndio uniweke sawa. Tutegemee unawaza sana Wizkid. Au Davido, why not? Yeah. Sasa Diamond ni mkali na
kamufasha icyo wiyemeje gukorana neza n'ubwoba bwabo bw'amahera n'ubwoba bwo kureza kontra sasa ayo izi madama avuze n'inyungu zayo si inyungu za Sadbi kuko ndateganya yuko mu myaka 15 abana bazoshikira muri game yabayemo amakolabo game yasanzaye hose ntihabe ikibazo nk'icyo duhura nacyo n'umunsi kubera akahise. Aba bantu bakomera amashyi kandi ukabashimira. Sasa katika leader spirits reka ndabashimire mwakoze kuza. Brother, arenze 80 kuko ibikorwa tuzokora birarenze ayo mafaranga, birenze ni miliyoni amajana 2 cyangwa amajana 3. Ni kibazo cy'umwanya gusa cyo kumenya ati umwanya ni Ego Sadbi benshi ngerageje kuraba abaserukiye Crown Royal bashobora kuvuga ati Sadbi tugiye kumuza n'abandi baririmbyi batandukanye, ndifuza ko kijamwo ndetse ukigiye mu mizi, mbega ni management cyashije gutora Sadbi cyangwa gutora Empire Avenue yose kayiterurira rimwe. En fait ni Sadbi ari muri Crown, urumva ni Empire Avenue ifise partner na Crown. Ego ndovuga ku buryo bwa partnership ariko inzira imwe niko bimeze. Ego ariko ni Sadbi ari brand ambassador wa Crown. Sadbi ari brand ambassador wa Crown rero afise ukuntu yo bikora n'abaririmbyi be bagashikirwa n'ahandi, ariko no kumenyesha yuko vuba Bertura raba brand ambassador w'ikinyobwa runaka muri Crown Royal nyene ahandi we nice nawe aserukira irindi shira hamwe vuba cyane indwi 3-4 vuba cyane. Moja ndani ya wasanii wa East Africa kuna baadhi ya wengine sana ambao wanatamani collab na Sadbi, na kisha navyozungumza hivyo bei ya Sadbi kwa collab kupanda ni kutokana na hapa Burundi wala ni East Africa nzima kupanda bei kupanda Sadbi ni kutokana na jinsi na brand na jinsi na kazi anazozifanya huko East Africa au West Africa au Central Africa, na ndo itaruhusu mimi kujua stand ya bei ya kufanya collab au kazi yoyote itakuwa vipi. Yani ni how naweza nikajibrand, how itakuwa nimeinvest vile vile. Sadbi warangije waciye mu management menshi yatandukanye, ni ikihe kintu mu kurangiza twogenda twizeye kuri Sadbi cyangwa ugenda wijeje abarundi n'abarundi kazi bakurikirana mu ntumbero yo kubona ko winjiye ahantu heza ugiye gukora ibintu byiza? Nakoranye n'ama management menshi cyane kandi bamwe twakorana neza abandi ntitwakoranye neza, ariko reka ndabika akabanga ko cyari kibazo cy'uburyo abo tutakoranye amafaranga. How you invest in me, umekuja tukuza sura au umekuja tusaidizane? Music like business. Music ni business, sio kuja kuuza sura utake mademo niseme ngoma nifanye nini. Mimi ndo manager wa Sadbi, wakati hauwezi kuinvest kwangu hata milioni 30. Sawa, siku za kwanza nasema tufanye partnership, naweza nikasema tufanye, unanisaidia kitu, lakini tunafika nafasi nyingine tunahitaji kwenda mbele zaidi. Unashindwa na mimi nashindwa, tunakaa unakwenda nafanya zako na mimi nafanya yangu. Moja na kitu ambacho kimenitambulisha Sadbi ni kutoka nchi jirani ya Tanzania. Sadbi amekwenda kule kama kujifunza muziki na kujua game lake ataliongoza vipi, na kwa sasa tutegemea kwamba Sadbi ataendelea kutoka aliyakuwa ajue marketing business yake ya music inaenda wapi na inaelekea wapi. Kwa sasa marketing plan ya music wangu huko East Africa I don't see, kwa sababu ningekuwa na visa hapa ningekuwa nimeshatoa hata nyingine nyimbo. Nishafanya nini, lakini naona kwamba hapa sina umuhimu wa kufanya kazi yoyote. Marketing plan yangu iko poa, maana yake ni ku expand West African music na Central African music, kwa sababu mimi ni mwanamuziki wa East African music. Ndiyo sina value nyumbani kwangu, kwa sababu Warundi wakunipa value. Makampuni kama hizi hazikumpa Foria's value. Makampuni kama hizi hazikumpa Kidumu value. Sasa mimi napigana ili zinipe value. Nikipata value, basi watoto wengine wako nyuma yangu watapata value. Sasa inatakiwa utuambie neno moja tu ambayo kama ni collab ya kwanza ama kuna msanii yote ambaye Sadbi ameshaongea naye labda kwa chimbuko nchini aliyakuwa tutegemea kama hiyo collab labda itakuja siku fulani. Na hizi kama mambo mengine tunaweza tukafanya siri kwa sasa, lakini mimi sipendi kuanzia kwa msanii mkubwa. Nice. Strategy kama hiyo inakukill before. Even if I start to do collab na Davido,
maana yake nitafuatisha, itakuwa inapasha kukua Chris Brown. Lakini if I start na msanii ambao yuko kwenye standards, ndio napanda. Nakwambia ukweli, sasa hivi ukiniletea msanii mkubwa sana tufanye naye collab, nitakwambia hapana. Kwa sababu napasha nipige hatua kwa hatua, 1, 2, 3. Nitakaporuka itanisumbua. Sasa manake jitayarisheni kusikia msanii mpya wa kizazi kipya ambayo iko hit katika East Africa kufanya na collab na Sat B. Kwa bosi wangu Polinari, kwa kisi ninavyomjua, Harmonize is easy kufanya naye collab. Yes. Diamond Platnumz ni easy kufanya naye collab. I told you, wallahi. Sat B nafsi kibazo cha kubaza ni Sat B aje gusinya amasezerano na Clown Loyo kumuririmbyi yifuza gukora collab na Sat B adocha kuri Clown Loyo canke adocha mu burongozi bwa Empire Avenue. Uracha muri Empire Avenue ikavugana n'uburongozi bwa Crown, ikintu kikagenda neza. Hama Sat B mbega ko wama uvuga amakolabo menshi agiye atandukanye ariko hagahira kirekire utarayasohora bwa bukene. Ubazi ko muri kiro gihe kwa Rosini management injiye muri level yawe ko bitazosubira bukene bugiye tugiye kuburangira. Nikushukuru sana Sat B. Murakoze na Sat B turagushimiye. murakoze cyane.